sweet trim trên bị khang nào chứ tiếp câu nè on tiếp câu nè na mình score smart train tiếp câu từ đang cục cao nè na có prư đây từ nhau mới thấy prư lấy sweet tươi trên bị bóng phá sweet tươi ha trôi nọ train trôi cái nhâm train và ao đâm bọ trên cao ở đây đi ở đây thì lấy sweet tươi to thì thôi phần tụ buôn smart hiện hóa từ hỏi là on na sweet đi tiếng mua về mình tới chập bọ mỏ nó ớt long đi hiệp hall sweet là on mình tên hiệp hall bong chặt từ tròn bong dương này bà từ tròn thì hỏi sweet hall on na sweet hall on na sweet hall on na mùi hai ba mùi hai từ mùi tiết từ mùi cái xin mùi tiết sweet từ tròn thì đó chỉnh hai nóm đây tích mọc bông pro đây lâu sweet mà ha với cho cái nhâm phở và ơi bông phở phải chạy cái tê cho nó đâm với đâm ốc hơi chốt băng này ôm này đây cứ bảo với nó tê cho nó với cơ máu chập bán tới với phải chạy cái tê sốt sạt cúp xong chưa mới nông sầm nàng mà tranh tê bao này mà chẳng sự vi tranh tê bị bóng phao bằng to tiết bằng tụ ở đồ chập bò ơi đâm lấy phần tụ bàn ấp bạo đô từ hàng bắt cờ hòm châu cái nhắm pa xe ơi chuối tiếp coi chắp cái vót tem đong và tiếp coi đi là om tên sẽ coi base mà vì trên tay mình to tiếp hip hop vậy từ hỏi tẹt trăng bắt từ hai cả lần này từ hai mươi cả lần này từ hai lấy phần tụ đô cầm mũi tôi là buồn mà mặt bong ai không vay mà thì hỏi châu cái nhắm cần đá pa xe ơi đam bóng pháo đánh bằng là linh tranh đại bóng pháo và ban sân bay tê có pa xe ơi đam với đam bọ pillar châu cái nhắm với ban suy group ban bọ từ coi ok lấy pa ơi đam mà đòn tiết ta sẽ đam thời gian na bọ mà đòn tiết lọn na smart này smart phe và lọn mình tên smart phe dương tập bọ hạt xí cái vạch đạch hai bỏ xí cái vạch đánh hai hãy lấy phần tụ ban tới khang smart agrom pram muối phần tụ trên màu bên to tiết pram muối trâu cái nhám và hai nè và hai tiếp cái đập hai tiếp cái đứt lột lên ruồi chứ hả vâng đứt lột lên ruồi chứ chọc bật từ hai từ tròn trâu từ đám riêng mua về mình tích bàn tay ở đây cái bán màu sai tròn hay đôi trong cây lừa cả smart phe vào đôi trong cây lừa cả lọn nè bạn này ai lâu dương mình to từ tiết vài mỏ hà trâu thằng cần đá ba xe oi tiếp cối nè thả hai thả tiết tiếp cối cứ mình thom đa nụ tê vài xã hải nè phần tụ này đô bạc đô và đô pram mũi đô vậy từ mình to tiết châu thâm mọc con đá và xe ơi đám smart phe bọ vô lui cứ tháp lấy hết cầm lang hai bị pro ta cầm lang tay mình rui tê bạc đồ từ với chỗ cái nhà bán lon á và xe ơi đám tay ấy phun chỗ crop chật tem mà đòn mà crop chật tem mà đòn lâu dương smart mà vay mà tiết châu nó và xe tiếp rồi cho tôi nọ đi lọ na bằng lời pram môi tôi nâng pram pi sự va trên màu mình to tiết chỗ nó ba ơi chuyên tiếp rồi phải chạy cái tê sọt tại mà đòn báo bay ba cái này na có sọt tại pong này ao thì dương chạy phải chạy cái tê dương mình chạy tại pra cầm lang bài nữa tê lời chỉ tới mình to ôi stir pro up
តែស្ទើនេះស្ទើដល់ងើបលេងរួចតែម្ដងបាទបន្ទុបាល់ដូត្រឡប់មកវិញពីបងស្មាត់អាក្រហមចូលក្រញ៉ាំល្អណាស់ទៀបក្រោយហឹងហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងទៀបក្រោយបាទឃើញចូលខមមិនផងចូលខមមិនផងទៀបក្រោយល្អមែនតើបងប្អូនណាចង់ជួបទៀបក្រោយមកតារាងបកគោបកៅបាទលើបាល់ស្មាត់ទៅបន្តទៀតហើយស្វីសហើយចូលក្រញ៉ាំប៉ាសេឲ្យស្ដាំស្មាត់ភ័ក្របក់យកលុយស្មាត់នឹងល្អមែនតើមកបក់ពីលើចូលក្រោមតែម្ដងបាំងល្មមគឺទៅមិនរួចនោះទេបាល់ដូទៅបន្តទៀតស្វីសចេញមកគឺថាល្អមែនតើប៉ុន្តែអត់ដល់ឥឡូវសវត្តសេវាចេញពីបងផលទៅបន្តទៀតចាក់ទៅចំកណ្ដាលបន្តិចប៉ាសេឲ្យស្ដាំបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធតែម្ដងស្មាត់នោះទំនងប្រហែលជាហត់ហើយមើលទៅបានលេងបច្ចេកទេសដូចនេះបាទបើតាមកម្លាំងរបស់គាត់គឺគាត់វាយហើយឥឡូវយើងចូលមកកញ្ញាំកដាលប៉ាសេទីក្រោយបាល់យ៉ាងម៉េចក៏វាយបានដែរទីក្រោយនេះស្មាត់ល្អមែនទែនបាទបងប្អូនណាចង់ជួបស្មាត់ទីក្រោយមកត្រាំប្រុសគូប៉ាក្រៅលើស្វាយចេញទៅពីបន្តទី2បងផលទៅហើយចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យស្ដាំបាល់នេះដៃទូលដៃបាទទូលដៃបើសិនជាមិនទូលក៏ចូលនៅក្នុងលីងក្រោយដែរបាល់នេះទូលដៃបាទទូលដៃឥឡូវយើងស្វាយចេញពីស្មាត់កណ្ដាលស្មាត់ស្មាត់ដេមីប៉ាសេឲ្យស្ដាំដាច់អស់ហើយប៉ុន្តែចូលបាំងជាប់ណែនអត់អាចជួយសង្គ្រោះបានទេប៉ាសេខ្ពស់ពេកបាទប៉ាសេខ្ពស់ពេកធ្វើគេចាប់បាំងតាន់ចឹងស្វាចេញមកបន្តទៀតចូលកណ្ដាលប៉ុន្តែដាច់ផ្ងាទៅហើយពីព្រោះបាល់នេះបន្ទុ6-9បន្តទៀតស្វាចេញពីខាងស្មាត់អាវក្រហមចូលកញ្ញាំប៉ាសេទៀបក្រោយវាយហើយមិនទុកទេទៀបក្រោយនេះឲ្យតែបាល់លឿនគឺមិនទុកទេឥឡូវដូរស៊ុយមកខាងទៀបក្រោយម្ដងបងឆ្វេងទៀបក្រោយបាទឆ្វេងទៀបក្រោយប្រកបកៅស្វីចេញទៅហើយលោតបន្តិចទះបន្តិចចូលស្មាត់ដមីប៉ះឲ្យស្ដាប់ចូលគ្រិលប៉ុន្តែគឺបាល់អត់នៅទេប្រើកម្លាំងខ្លាំងគ្រាន់បើដែរដូច្នេះបាល់កូរ៉េចេញក្រៅបាត់ទៅហើយស្វីចេញទី2បន្តមកទៀតចូលកណ្ដាលទៀបក្រោយទៀបក្រោយហ្នឹងគឺថាមិនធម្មតាទេវាយនេះគឺវាយមែនតែនមកមិនទុកទេបន្ទុកចាញ់គេហើយបើយើងមិនវាយគឺមិនបានទេស្វីទៅទីបន្តទីពីឆ្វេងទីក្រោយកោកញ្ញាំរៀងមួយវេបន្តិចចាប់បំមកឲ្យស្ដាំបក់ពីលើបាំងប៉ុន្តែដាច់ចង្កេះបាត់ទៅហើយបាល់នេះល្អណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកប៉ាសេគាត់ដាច់ចង្កេះជាងទៅគាត់ក៏បានយកបាល់បានស្វីចេញមកបន្តទៀតចូលកដាលកញ្ញាំស្ដាំណែចូលបាំងប៉ុន្តែមិននៅទេបងផលប្រើបច្ចេកទេសវាយជះយកបាំងបាទវាយទៅឲ្យបាំងចេញមកក្រៅវិញហើយលើកន្ទុបើបាល់ដូទៅវិញអូស្វីសនេះល្អមែនទេប៉ុន្តែមិនតបាល់ដល់អត់ដល់ចាប់ដល់ដីប៉ុន្តែអត់បាល់ដល់ទេប៉ុន្តែបាល់ខាងនោះស្ប្លេស្មាត់ខាងនោះប្លេមកទៀតហើយចូលកញ្ញាំប៉ាសេទៀតក្រោយអត់ឆ្លងទេពីព្រោះបាល់ទៀបជាងហ្វីលេមួយបងមួយឥឡូវបន្ទុកបានទៅខាងស្មាត់អាក្រហមវាយបន្តហើយចូលទៀតហើយល្អណាស្វីសនេះគេហៅថាស្វីស្ទ័រប្រអប់បាទខ្ញុំមិនហៅស្វីសថៃទេគឺខ្ញុំហៅថាស្វីស្ទ័រប្រអប់ឆោទះលេងប៉ុន្តែបាល់គឺថាមិនធម្មតាទេបាល់នេះគឺជះខ្យល់បារ៉េអញ្ចឹងបារ៉េគឺពិបាកនៅក្នុងការទទួលសេវាណាឥឡូវស្វីបន្តពីបងអាវក្រហមបាទ6-2ឥឡូវત્યાંមកត្រង់ទៀតហើយស្វីនេះគឺថាទៀបក្រោយជាប់បាំងណែនតែម្ដងបាទជាប់បាំងណែនស្វីល្អណាស់នេះដៃកណ្ដាប់ដៃមេឃា3ហើយបន្ទុក3-6ផ្ទះមកចូលកញ្ញាមល្អណាប៉ាសេទីគ្រប់ភឹងចូលដាច់អើយឲ្យតែប៉ាសេដល់ឲ្យតែចាប់ស្វីបានខាងនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ណាស់ពីព្រោះបាល់ក៏ល្អ
ពងគេឡើងច្រើនហើយដូច្នេះយើងស្រោតស្វីទៅពីស្មាត់ឆ្វេងបតក់មុខក្រោយបន្តិចក៏ចាប់បានមកលើកឲ្យស្ដាំវាយហើយពីលើបាល់ពីលើបាទពីលើនេះមិនពីលើធម្មតាគឺពីលើតែម្ដងពីលើខ្លាំងតែម្ដងបាទ3-6បន្ទុគឺបាល់មកពីខាងស្មាត់អាល់កុហុលលើកទៀបក្រោយប៉ុន្តែវាយចាញ់បាត់ទៅហើយកិច្ចបាំងបាទបាល់នេះបើសិនមិនកិច្ចបាំងបត់ក៏វាមិនចេញដែរប៉ុន្តែចាក់ពីលេបាល់ចាក់ពីលេបាទចេញទៅបន្តទៀតពីឆ្វេងចូលទៅណក់កណ្ដាលស្មាត់ដមីប៉ោយស្ដាំលងស្អាតណាចូលទៅណក់បងផលបាល់នេះគឺល្អណាចូលថ្នាក់ទៀតហើយអូបាទណែនោះគាត់លោតខ្ពស់គាត់វាយល្អបាទវាយល្អខាងនេះក៏គាត់រឹងណាស់ដែរចូលថ្នាក់ញឹកណាស់ដែរបាទឥឡូវយើងចំណាយពេលអត់10នាទីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាពិន្ទុ3-6ទៀបក្រោយវាយហើយទៀបក្រោយឲ្យតែឃើញប្រឡោះដឹងថានឹងក្លឹបទីងក្លឹបតែម្ដងបាទឲ្យតែមានប្រឡោះបាទអញ្ចឹង11នាទីបានកន្លងផុតទៅការប្រកួតដ៏ស្រុតស្វាយរវាងបងស្មាត់អាល់កុហុលនិងស្វែងទៀបក្រោយពិន្ទុ3-6ឥឡូវបងស្មាត់ស្វែងទៀបក្រោយបានវាយពិន្ទុចេញទៅហើយយើងមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនឹងការប្រកួតបន្តទៀតបងស្មាត់អូយសវីនេះគឺពិបាកចាប់ណាស់បាទពិបាកចាប់ណាស់ជាងសវីឡូតទៀតសវីឡូតគឺស្រួលទេប៉ុន្តែសវីនេះគឺពិបាកណាស់ឆវាយធម្មតាប៉ុន្តែមិនធម្មតាមិនធម្មតានៅក្នុងភាពធម្មតាបាទបោះចូលកញ្ញាំដាច់ហើយមកទៅហឹងស្មាត់នេះភ័ក្របាទស្មាត់ភ័ក្រប្រកួតប្រកៅណាក៏ស្គាល់ដែរឥឡូវនេះពិន្ទុបានបញ្ចប់ទៅដោយស្ថាពរពិន្ទុពិន្ទុ15-6បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live នៅក្នុងគ្រូក្រោយបន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណ